Ishomero rya Kaba Primary School muri Kizuba umuri district ya Bushenyi rumazira kirere tarukusya kurunja beji bita hamurundugu abana mushanje beziro mu idara ryo kubanza no kwabazire na nabashomeso kwesima abakabanyu bato mu mashomero akumurikubaasa bano wale baryumvire duwaro akumushomesa wa mwengura umushomesa wa bukonji no wantare bona nubamwe yenda kubasima umuringo wo mutara kwikiriza mukarara mureba kamutiraki mukareba mwagwa kwa kurebu hataho n'agasente ko kubasheshe kungatira umushomesa mu bitibiryo mishi kandi ishomereri uko ugire mu markarta kukoraje aho kugira ngo hakata runkwata nisanungi architecture n'abashomesa nangwa n'abazire konka hinjeriro mu office nuka chairman wa school management heta abashomesa na architecture twaza hamwe twicerezana ngo tworere hamwe ubwo tujya kuyiha uburunji Dan mugura karchiko asimira abashomesa kandi ahira bejebera abo bitaro bimwe na bimwe wabija n'ubuzire we tukine shokaje nawe ibintu tubukora ahakubantu twenda ku appreciatinga umugasho ubwegese akwantu tu appreciatinga ngo ubwegese nubwo muhanda ugusigire kandi uguruho ubwo kuba ubumwana w'umworo ariko asa kushitama hemezemwe na n'umwana w'umugiga turiyo ngomere n'imfa yo munonga ku lobinga abashomesa barungi abegombora kizo bakandi cyo tukozira munonga kandi twarebeka ngo habaho connection y'amani ahari head teacher staff na nabazire n'amashimerwa minja gukora first grade kandi kushomera Kaba Primary School Omugandi abazire bashabwa okutamana umukushomesa abana babe byakanyabwenje cyo bahwero kumanya bya teknolojiya ebigambirwa bw'eminyetero kurengo muri 50 ku rugo mu mashomero gatargamwe na gamwe ebirenetendekwa estongore cha The Wit Technologies omunshonga za kanyabwenje omurimbara uranshemera munonga kubanganirwa munonga ebimbire ndakumanya nabimanya I never know how to use the computer. Now I can use the computer. Training their digital skills. Nebayamba kuzesobire babo kwege bintu ekija kubagasira na munonga omubiri wabo misho umurimo yawe ibaraje ko ngo misho nash n'umukongera kushoma abo kubana reba muhato muntu tine skills za technology tarikubasa kubaho Reverend Kanoni Agacencwire urukwebembere byo bwegeso muri Ankole Diocese kandobira ryo mujenyi mukuru akucingaho mushomogo ashabira abazire okwera abana babo okutunga obukugombya teknolojiya ikikwerire kirungi no kugira ngo ati information technology umusekendwe atigira hakarishura mwena abana bajeje kije kubayamba baza kumuka kusomo classes zabo bashanga bine ideas kandi ikindi no kugira ngo ensa hebeririho hati umuntu atakumanya amagezi gakanyabwenge nije kutegarisa ahabo ko bintu byona hatari gukora online abo kushaba passport bagisaba online abo kushaba ndanga muntu bagisaba online makuru agashakwa Onesimus Ndianabo na Christopher Himbisobwe.